Iyo twumvishije ijambo nuclear power, ubwonko bwacu buhita butuzanira urusaku rukanganye rw'igiturika. Ubwonko bwacu butwereka ibiturika bisenya bijugunywa ku miturirwa yo mu mijyi, ishyirwa hasi n'ibyo biturika mu ijoro, tukabona ikirere gisa nk'icyakamo umuriro. Amagana y'abantu benshi atakaza ubuzima bwabo bisa nkaho ari cyagiye cy'imiruka ruratubwirwa. Gusa ariko urwo ni uruhande rubi rw'ikoreshwa ry'izi ngufu. Nubwo izo mbaraga zitwara benshi, iyo zikoreshejwe mu bitwaro bya kirimbuzi, zinakoreshwa zikiza abandi benshi. Zikoreshwa mu buvuzi, aho abarenga 40 by'abarwaye kanseri bakira hakoreshejwe imbaraga za nuclear. Zitanga imbaraga z'amashanyarazi zingana na terawatawa 2637 ku mwaka, bingana n'10% by'amashanyarazi yose dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ku rugomero rw'iwacu rutanga amashanyarazi menshi rwa Nyabarongo ya kabiri, byasaba ingomero 2555 zingana na Nyabarongo ya kabiri kugira ngo zitange ingufu z'amashanyarazi zingana n'izitangwa n'ubu bwoko bw'ingufu. Izi ngufu ntizimenyerewe muri Afurika, gusa zirabonwa nk'igisubizo kirambye ku cyuho kiboneka mu by'ingufu kuri uyu mugabane. Muri Afurika ni igihugu kimwe rukumbi gifite uruganda rwa nuclear, Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo yonyine n'ifite uruganda rwa nuclear rwitwa Koeberg Nuclear Power Station ruherereye hafi ya Cape Town. Rutanga amashanyarazi angana na gigawatt 1.9 agana na 5% by'amashanyarazi yose akoreshwa muri icyo gihugu cya Afurika y'Epfo. Misiri ni ikindi gihugu kiri mu mirimo y'ubwubatsi bw'uruganda rw'ubu bwoko, gusa hari amahirwe menshi ko igihugu cy'imisozi igihumbi cyaza gikurikira ibyo bihugu, hashingiwe ku biganiro n'ingendo za diplomasi ziri gukorwa hashingiwe kuri iyi ngingo. Nk'ubu umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, Ambasaderi Jean Dodier Wihanganye, aherutse gusura urugomero rw'amashanyarazi akomoka ku mbaraga za nuclear rwa El Daba mu Misiri. Uru ruzinduko ni ishingiro rikomeye ry'icyerekezo cy'u Rwanda mu kwihaza mu by'ingufu z'amashanyarazi. Minisiteri y'Ibikorwa Remezo yasinye amasezerano y'amateka y'ubushakashatsi n'ubufatanye mu by'ubumenyi bwa nuclear ifatanyije n'ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu za nuclear, hagamijwe kubaka inganda nto zigezweho z'amashanyarazi akomoka kuri nuclear, small modular reactors mu Rwanda. Guhera tariki ya 18 kugera tariki ya 21 Gicurasi 2026 i Kigali, mu nyubako igaragaza ubwiza bw'uwo mujyi, Kigali Convention Center, abahanga bakomeye ku isi mu bya nuclear power, ibihanganye mu by'ikoranabuhanga n'abashoramari baturutse imihanda yose bari bateraniye aho muri Convention Center mu nama y'amateka izwi nka Nuclear Energy Innovation Summit for Africa. Bose bari bafite intego imwe ikomeye: guhindura inzozi za Afurika mu bijyanye n'ingufu za nuclear. Iyi ni incamake ya bimwe byaganiriwe muri iyo nama. Afurika ntikiri gutegereza. Kuri uyu mugabane wose turi mu kiragano gisha, turi mu mpinduramatwara idasanzwe. Inganda zitandukanye zirubakwa, imijyi irakura ikarushaho gushishagirana, ikoranabuhanga ririhuta. Afurika irasa n'iva mu bihe by'umwijima ijya mu kinyejana cyo kumurikirwa. Ibi ntabwo bikiri mu nkuru z'ejo hazaza, ahubwo biraganirwa hategurwa n'uko byashyirwa mu ngiro. Intego yacu Abanyafurika ntabwo ari ugukora intwaro za kirimbuzi bimenyerewe mu bindi bihugu bikoresha izi ngufu bashira isi yose mu kaga. Afurika irategura gukoresha izi ngufu mu gukemura ibibazo bisanzwe bidindiza, birimo ikibazo cy'ingufu z'amashanyarazi nke mu buvuzi ndetse no mu nganda. Hazifashishwa ikoranabuhanga rigezweho ridateza ingaruka ku buzima, small modular reactors. U Rwanda rufite intego y'uko mu ntangiriro y'umwaka wa 2030 ruzaba rufite uruganda rwa nuclear rukora neza. U Rwanda ruri kwerekana ko umugabane wa Afurika uri ku rundi rwego rwo gutera imbere, kandi ko bishoboka cyane. Turimo kwibonera amateka yandikwa mu gihe cya nyacyo, aho igihugu kigeze kurangwa n'amateka ashaririye yishitse bidasubirwaho, kandi ko ari ikirango cyiza cy'ejo hazaza Afurika. Gusa ariko ibi bishobora gutuma twese twibaza ngo niba u Rwanda rushobora gukoresha ingufu za nuclear kugira ngo rumurikire imisozi yarwo, ni iki kibujije ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere gukora nk'ibyo? Kuri ubu Afurika ituwe n'abaturage barenga miliyari 1,680,000. Afurika niwo mugabane ufite abaturage bari kwiyongera cyane, kandi niwo mugabane ufite abantu benshi bari mu myaka y'urubyiruko. Abaturage ba Afurika biyongera ku ijanisha riri hagati ya 1.25% na 2.5%, aho biteganyijwe ko muri 2050 Afurika izaba ituwe n'abaturage bangana na miliyari 3. Abantu bangana gutya kugira ngo babone ibibahaza bakenera isoko ihagije y'ibibatunga. Muri ibyo nkenerwa bakenera byose biboneka binyuze mu ngufu zizewe kandi zitanga umusaruro mu nguni zitandukanye z'ubuzima. Umushinga ushobora gukenera ikoranabuhanga nk'iri akenshi byumvikana nk'umushinga ushobora guhetura ibinyacumi by'imyaka utarashirwa mu bikorwa. Gusa nk'uko byaganiriwe mu nama Nuclear Energy Innovation Summit for Africa, uyu ni umushinga uzatushirwa mu bikorwa. Hazakoreshwa inganda nto za nuclear zifite umutekano mu miterere yazo kandi zihuta mu gushyirwaho. Hazakoreshwa reacteri nto
zizwi nka small modular reactors. Hazakorwa kandi utundi tureactor duto kuri zo tuzwi nka micro small modular reactors, kubakiwe mu nganda cyangwa se dushobora kwimurwa tukavanwa hamwe tukajyanwa ahandi bitewe n'aho dukenewe. Hano twareberaga hamwe uko u Rwanda narwo ndetse na Afurika muri rusange ingufu za nucleaire zaba zigiye kuba inzira yo gukemura ibibazo bisanzwe byugarije abaturage baho. Mu gice cya kabiri tuzakomeza twinjira mu ruganda rwa nucleaire mo imbere, turebe ikoranabuhanga rikoreshwa hakorwa izo mbaraga zica kandi zigakiza. Tumenye byinshi byerekeye imikorere y'uru ruganda, dushira amatsiko dusobanukirwe. Ni mu kiganiro bazushira amatsiko, ikiganiro mutegurirwa kandi mukagigizwaho na Francis Nkurunziza. Naho mu gice cya kabiri